Navulo. Mary Navulo. Tuko na dada yetu Mary Navulo all the way from Nikaratina. Nakaratina. Mary Navulo kwa hoteli. Alright. Hoteli inaitwaje? Umoja. Umoja Silent. Inaitwa Umoja Silent. Umoja Silent. Ya sawa sawa. Alright. Na twiguko wa kameme kayo ka muigi turetha ando ao na ni njui Ngai ni agututeithia. Riu nyenda kwamba gukuririkania ati twina ing'otore ciaku na ndenda riu kwambiria gucineana. Riu ambere ni ndenda riu kwambiria kuhurira thimu no paybill number ni 735566 735566 na he andu angi mundu uretwo Rose Kamande. Ucio Rose Kamande ena ing'otore ciake ciringi 10,000 mena andu angi 20 no ne gucoka thaici riu twarikania na Navulo nyambirie kuhurira andu thimu a ciringi 300,000. Koguo ndenda we wihariririe na wihike na ihenya kivuyo na wihike ici ni mbeca cingiguteithia na njira nene muno wongerere nguku. Riu kirikiro gwika ndenda we ingire thiini wa M-Pesa paybill number 7 kameme amount wikire igana rimwe maundu maku maikare mechonjo when we ndo kuhurira thimu. Alright. Maundu ugwitwo Navulo guku na kaya andu makenio ni marua ati ndamaririkania hindi iyo. Alright. Haya. Navulo. Yeah. Sasa ati wewe unaniambia ulizaliwa wapi ama unatafuta kina nani? Ninatafuta Jennifer Mujide na Njoroge. Jennifer. Jennifer Mujide. 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 Na baba anaitwa Njoroge. 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 Na wewe ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Kitale. Na Manjarara seta ya kwanza. Kitale. Ukifika Kitale unaenda na Manjarara seta ya kwanza. Na Majalala. Alright. Na mama anaitwa Jennifer Mujide na mzee wake Njoroge. Sasa ulinielezea kwamba wakati ulizaliwa ulipelekwa wapi? Uganda. Nataka tuwasiliane. Na sijui kama okay, tutaletewa handkerchief naona unahitaji, si ndio? Ni sawa. Ukapelekwa, hebu nikumbushe hiyo. Na ukumbushe ambaye anatusikiza vile kwa wakati ulizaliwa ulipelekwa wapi? Wakati nilizaliwa, mama alinipeleka kwa Uganda kwa wazazi wake. Kwa wazazi wake. Mahali kunaitwaje? Kunaitwa Wodelo Village. Then Paris ni ya Vulagu Paris. Vulagu Paris. Yeah. Alright. Na hiyo ilikuwa mwaka wa sijui mwaka juu alinipeleka nikiwa mtoto mdogo sana hadi mama yake akanirudisha kunyonya. Mama ya mama yangu sio. Ulinyonya? Ulinyonya nani? Sio. Inamaanisha nilikuwa mdogo sana. Ulinyonya shosho? Kwani alikuwa na watoto? Alikuwa na mtoto wake wa mwisho. Sasa alikuwa na wanyonyesha mkiwa wawili? Mimi na anko yangu mdogo. Na anko yako mdogo? Na shosho yuko? Sio wako. Ako? Sasa unaonanga ni kama tu mama yako kwa maana sasa ni ndo amekulea? Okay. Na huyu anko yako? Anko yangu bado hako nyumbani. Na ni rika moja, si ndio? Okay. Tuko tu kama rika moja. Sasa ukakua ulisoma? Nilisoma lakini sikuendelea sana. Ukuendelea sana. Okay. Na maisha ikakuwa hivyo. Sasa hapa Kenya ulikuja mwaka gani? Nilikuja 2016. 2016. Sasa ukikuja na nia moja, nimekuja kutafuta wazazi. Ambaye ni Mujide na Njoroge. Wote walikuwa wanaishi wapi?
Walikuwa wanaishi Kitale. Kitale. Yeah. Okay. Na kuna kitu ulisema Mũtũrĩre alikuwa ama ulisikia ni wa dhehebu gani? Ni wa kanisa gani? Wa mkubwa wa jeshi la wokovu. Wa mama wa jeshi la wokovu. Lakini unajua watu huwa wanachocha mtu. Kama mtu anaweza sema asikie kama huyu Jenga waseme Jenga juu anafanya kwa Kameme, usikie ati Jenga niwe kiria mane jani warugameire Kameme. Aro ni machocha mundu wao muno. Huwa wanachocha. Ni uigua Gikuyu? Si sana, nasikia lakini kuongea. Kuongea? Okay. Haya, sasa ushawaiolewa? Ushawajaribu? Ama bado? Uganda. Ukaolewa na watoto wako wapi? Watoto bado wako Uganda. Wanatoshana aje? Mkubwa ako na 22. Mdogo ako 8. Bwana kwa wapi? Bwana alipata ajali akafariki. Akafariki. Pole sana. Na karibu Kenya. Sasa wewe ni Mkenya ama wewe ni Muganda? Mimi ni Mkenya. Kwa sababu baba yangu ni Mkenya. Okay. Na ulizaliwa wapi? Kenya. Haya, Njoroge. Andũ akume gũkũ. Na nani huyu Mũtũrĩre mtoto wako yuko hapa. Mũtũrĩre sasa ni kutoka Uganda. Na nasikianga wa mama huko akisavu Bwana anapiga magoti kidogo. Ni ukweli? Wewe sasa hiyo okay, mtu anapigia magoti bwana yake peke yake? Mgeni yoyote tu amekuja. Na wewe ufanya hivyo? Ama umeambukizwa hii maneno ya watu wa Kenya? Nikirudi huko Uganda nafanya hivyo, lakini hapa Kenya unakauka kama akina haya. Huyu Jenga amekaa hapa hivi, alisema yeye akitaka kuoa ataoa Uganda. Sasa hiyo maneno tutasaidia yeye. Utaenda utatuconnect. Tuende hiyo. Umesema parish gani? Vulago. Tutaenda Vulago. Jenga wadike hadi Vulago. Sasa mahali huwa inalipa pesa ngapi? Anyway, wacha hiyo ingine ni details. Tujue. Haya. Nataka tu nikupatie nafasi uweze kuongelesha Njoroge. Mama Njoroge, umwambie wewe ni mtoto wake na alikuzaa wakiwa na Mũtũrĩre. So alafu uongee na Mũtũrĩre. Haya, deda urute maski hanini. Haya. Wanzie, mimi naitwa hivi. Haya, twende. Kwa majina mimi naitwa Mary Nabulo. Baba yangu anaitwa Njoroge na mama Jennifer. Nimekuja hapa. Angalia hiyo kamera. Kutafuta baba yangu Njoroge. Nimesema nimekuja kuwatafuta kwa maana wanakusikiza. Nimekuja kuwatafuta Njoroge baba na mama Jennifer. Anasikia ati Jennifer Mũtũrĩre. Nasikia mko Kitale na Manjarara seta ya kwanza. Nimekuja hapa kuwatafuta pali muko, kama mnanisikiliza, naomba mkuje tusiliane pamoja. Mimi ni mtoto wako Mary, naitwa Mary, najua naitwa baba Mary ama mama Mary. Na nawapenda sana nyinyi wote wawili, sijui pali muko na najua bado muko. Nawapenda sana na nawahitaji sana. All right. Aya. Na siku ile utawapata utasikiaje? Nitafurahi sana. Kuwaona. Sasa hiyo machozi unakuanga ukilia ya huzuni ya kuwakosa, siku moja wewe utalia machozi ya furaha. Amen. Ama namna gani? Sasa huku ungependa kuolewa huku kwetu ama namna gani? Ningependa, lakini mambo ya huku ni ngumu. Kwani? Nilijaribu nikashindwa. Kwani ulikuwa umejaribu kidogo? Nilijaribu. Kwani uliona wanaume wa huku wanafanya nini? Nieleze tu. Mambo yao ni ngumu sana. Kiaje? Wako tofauti na wa Uganda kiaje? Tabia kama gani? Yaani mingi sana. Kwanza Mkikuyu ni ngumu. Haya, mama ya kwanza
Usioni sina bisa Ya kwanza ni anakuwa na yeye kwanza anajaribu kujua kila kitu chako chenye unafanya hata ikiwa namba ya simu lakini kwake vile anafanya abifai, yani anakuonyesha upendo wa mdomo lakini ndani yake. Kwa hivyo wewe unataka ujue maneno yake ya simu? Mimi sitaki kujua lakini yeye anataka ajue maneno yako hata simu lakini lakini yake hataka kujue. Na kwa nini wewe unataka kujua? Mimi sitaki kujua lakini anataka kujua yangu. Nikafanya nikaona na ingine tabia mingi sana. Haya, kwanza uenda uone Nungari, tutaongea hiyo maneno, si ndio? Haya, tokea kidogo nitakuita, si ndio? Sawa. Haya, lakini sisi ni wakarimu sana, si ndio? Pesa tunapeana kabisa, si ndio? Ate? Alikuwa tole ya Ruti. Haya, mwambie toke. Wewe ulipatana na wale wabaya. Tuli andũ ega mũno. Haya, gũkũ nĩgwa kama meka yukamo igĩte farĩra nĩ tafarĩra ya Njanjo. Twacinĩrwo mbica. No ithuĩ tũrĩ andũ ega, aiga ndangĩgeria. Andũ na nĩguo makĩrĩ andũ ega ta Alex Jamii Pishori andũ atana, andũ ta Munge, nĩtigua andũ a Chalo, akina Chalo, ta niĩ mũndũ gwĩtwo Njenga gathoni karoiga Njenga nĩ maheni. We are a rare breed. Gũtirĩ kũndũ ũngĩona breed teno ya Kenyans na especially ya Gĩkũyũ, nĩ andũ very romantic. No kuga ndarakwĩra nĩ akwendete, no nĩ arakwĩra na ciĩko, tondũ rĩrĩa mũndũ agĩũkire akĩrehe kanyama kanuthuri kana gakuota, githĩ ndũkora mũndũ ũcio kwa nĩ akwendete. Na hĩndĩ ya ku-introduce koiga aya nĩo andũ akwa, aya nĩo tũikaranagia nao, no tiga gwĩcia makĩona handũ ha gũtinda ũkĩhaya na maũndũ maingĩ anga sweet anga mbĩ ũtugaga ũguo. Alright, reke ndeherwo ageni acio angĩ. Alright, ndeherwo ageni acio angĩ nĩguo tũthiĩ na mbere, but thĩinĩ wa Super 5 ngũririkania atĩ we ũngĩigĩrĩra kĩrĩa ũkũigĩrĩra gatagatĩ ga gĩbaũ na ngiri ĩmwe. Rĩu we ũcoke woe namba ciaku cia mũnyaka ihana na cia Super 5. Ciahana na ciothe ũkũhũrĩrwo maita na 10,000. Rĩu na ciahana na 4 maita magana merĩ. Rĩu we ndĩrenda ũingĩre thĩinĩ wa Super 5 kũhĩtũkĩra 299555 account name, wandĩke rĩtwa Kameme, ũcoke wĩkĩre namba ciaku cia mũnyaka, ũcoke rĩu we wĩikare ũguo, maũndũ maku maikare makĩrĩ chonjo. Hau nĩ hega. Alright. Na no ndĩrona bado message nyingĩ igĩũka, na ndenda rĩu kwambĩrĩria gũkĩheana ing'otore, na ing'otore iria ngũheana thaa ici kagwathi atĩa. Okay. Haya. Ndenda kuona ũrĩa kũrathiĩ. Haya. Andũ ageni akwa nĩ makinya. Nungari kũrĩa mũtumia ũcio oiga atĩ arũme a Kenya atĩ nĩ oru especially Gĩkũyũ. Na Nungari we wona Ngai nĩ akũmũndire mũndũ. Githĩ ũngĩona atĩa maũndũ macio araria nĩ mamaka nĩ maheni. Nĩ mamaheni. Ona acemanirie no mwe ĩrĩ tiguo. Ithuĩ andũ atana. Okorwo nĩ ta oiga atĩ thimũ rĩ atĩ nĩ tũroraga cia atumia atĩ na ithuĩ tũtirenda itwĩrĩrwo. Rĩu ona mũndũ nĩ atindaga agĩgĩkĩra arũme a Kenya nĩtwĩkĩraga pini. Tũtiĩkĩraga pini atĩ ona kĩara tũtiĩkĩraga, ti ithuĩ. Nĩ wa thimũ mĩtigaga ũmĩigĩrĩire hau nginya kwa message na WhatsApp. Hau nĩ aria kama kanini. Ũgũtinda ũkĩhitha kĩ na tũtirĩ akora. Nĩtũrona. Karibuni sana. Hapa ni kwa Kameme FM na Kameme TV. Endaga ũira Nyari. Ĩno gũtigĩirwo yahũrwo. Rora. Nĩ Njenga. No nginya ũgekĩra pini nĩ tondũ wa rĩrĩ aici. Tĩte nĩ tondũ wa mũtumia. Nĩ tondũ wa aici tũrĩ andũ ega. Alright. Ndenda tu kwambĩrĩria kũheana ing'otore oro rĩu, no twambe twarie na mũndũ ũmwe haha. Ngũtige thĩinĩ wa M-Pesa paybill number. Reke rĩu ngũbange nĩguo twambĩrĩrie kũheana ing'otore.
nĩyo 735566 yala wĩkĩre thĩinĩ wa paybill number 735566 735566 account name wandĩke rĩtwa kameme amount wĩkĩre igana rĩmwe na rĩu wambe wĩtĩkie twambe tũhutie andũ atatũ mwambe wĩigue John Wainaina wa Kamau twambe tũhutie andũ atatũ ngĩũka gũcambia arũme a Kenya aigue tũrĩega. Hello John wĩ mwega? Nĩ kwega biũ. John Wainaina nĩ wĩ ũcio. Ũhoro waku? Kwega biũ. Nĩ rĩu rĩ ũyũ nĩ ndagĩtarĩ wa Njanjo na ndirĩ na ndeto nyingĩ ndakũrehera ndũmĩrĩri njega. He handũ gwĩkĩrĩte igana rĩaku? Nĩ ngũingĩrĩte harĩa ha paybill ya 735566. Rĩu ndĩrenda atĩrĩrĩ nĩguo andũ mamenye ing'otore nĩ iraheanwo rĩ we nĩwe rĩu wa mbere kwamũkĩra ĩno jackpot ya 300. Thengiũ ma. Kawĩkũ? Ndauga thengiũ ma. Ndĩ mwena wa Thĩka. Ũruta wĩra ũrĩkũ? Ngoragwo nyandĩkĩtwo handũ mbucĩri-inĩ. Ukwendia nyama iria cia emu kana iria rĩu iria ingĩ? Ici ingĩ cia mahũthĩro. O nyama ici ingĩ cia hĩhio na kĩũguo na cia gũkaranga no ti iria cia emu mahũri kĩmara ũguo na mathagiro. Rĩu rĩ wendaga gwĩka atĩa na mbia tondũ nĩ ũkwĩrĩte Ngai? Niĩ nĩ ndĩroete karũni kĩgũra nduthi nĩ ndoete rũni. Nĩruo ndĩrarĩharĩhaga ũguo ndĩrarĩndĩkie mweri wa kana. Tarora thimũ yaku nĩrĩa no hote kũrora? No ndorere. Rĩu tũraria nawe rĩ kompiuta ĩrekĩra mbia thimũ-inĩ rĩu nĩ gũka iroka na ngwĩciria nĩ njũkũrora message. Reke ndore. Aya nĩ ndona message ya 150. Nĩ iroke ĩngĩ. Congratulations. Hene ĩngĩ yaingĩra bado ya 150. Weikara na mbia icio. Mathengio nĩ ndauga mathengio ma. Na happy new year. Tukĩrĩkia mwaka ũyũ ũgũkorwo wĩ millionaire. Thengio. Wonjorithia wega. Ma. Nwagĩire andũ? Nĩ hingo ndĩrametha rĩu. Amba wethe mbia. Nĩ ma. Aya. Thengio. Congratulations. Ũcio mena mũndũ ũgwĩtwo Boniface Maina Mũrĩu na mũndũ ũgwĩtwo Anthony Koge o mũndũ ciringi 300. Thank you. Rĩu ndĩrenda we ũthake na 735566 735566 twatigia andũ mũgwanja tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Sasa habari ya nyinyi. Nikiongea nasikia kuna mtu anacheka hapa. Nasikia huyo mtu anaelewa Kikuyu. Muthe. Yes. We mwega? Ndĩ mwega mũno. Ũhoro waku? Mwega biũ. Yeah. We itagwo? Yetagwo Peter Hosea Kimari. Peter Hosea Kimari. Kimari. Kimari we waku mako? Niĩ rĩ. Ndĩ njikaraga Nyandarua. Kimari we Mũgĩkũyũ kana we waku? Ngũrie kĩũria kĩ. Ndĩ Afcast. Ya kĩ na kĩ? Baba arĩ Mũgĩkũyũ. Mami rĩu we wĩ mũndũrũme Mũgĩkũyũ. Te mamu wanyu arĩ kĩ? Mamu wĩtarĩ Mũganda. Rĩu wĩrĩ ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ mũirĩtu ũkoiga atĩ arũme a Gĩkũyũ atĩ rĩu atĩ tiega na ti aruti kanyamũ guo. Nĩ hĩndĩ ya Jennifer. Yes. We mwega? Ndĩ mwega. Ũhoro waku? Ti mũru. Mũnjithĩ onawe wĩ half caste? Ya Mũganda na Mũgĩkũyũ. Omaga kanitha kũ? Jeshi. Gĩtale. Jeshi ĩrĩkũ? Ĩno ya wokovu? Jeshi loko. Inyuĩ mũhũraga ka uniform kega ka white mũgakorwo mwĩ smart few na ndarama mũkĩruta wĩra mwega. Your brother nake nĩ athiaga kanitha kana? Niĩ nĩ thiaga kanitha wa Free Pentecostal. Hatikĩrĩ thĩna ithuĩ tũrĩ a Ngai. Nĩguo. Rĩu rĩ gĩtũmi kĩa njũke gũkũ kũmwĩtarĩ no kaũndũ kanini mũno. Na matukũ maũndũ nĩ mahanĩkaga na ndiendaga mũndũ a blame tondũ hĩndĩ ĩyo ũramũ blame rĩ ndwarĩ ho. Ũmenye atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ rĩ kwahanĩkire atĩa gwathire atĩa na gĩtanda ũtakomeire rĩ ona ndũĩ ngũngũni cia gĩtanda kĩu ũrĩa iko ihana. Ĩyo nĩ thimũ ya Gĩthweri ngamĩgarũra na Gĩkũyũ. Rĩu rĩ we
my sister Mujidere ni we Kiganda acha riu tanjira atiriri we ciana we wacigana ndina ciana igiri nau Mary na Esther Nduta Esther Nduta Nduta akoragwo ku Gitare no riu wewe wikaraga ku Gitare githiti ku mbembe ikoragwo nyingi biu okay ni message ya Don riu ri we wahikitio no kana uhikitio no njiketio ni Mũgĩkũyũ Joseph Ndong'o Njoroge muri onake nietirwo hindi ni kuo hindi mucii okay riu ri wanjira kairitu gaka ngi getagwo gaka nini Faith Nduta Njoroge Nduta wanjira ari Okitare Gitare ndinake winake Mary nake Mary ri ndamutwarire mucii ngimutigana matha Cũĩ Uganda na twaganite miaka mingi muno tutekuonana na ni wire Uganda aca ni tene muno no ririkane niku ndingĩririkana no ndongoririo ni mundu kuria riu cucu wanyu riu kuria mamu wanyu twirikanite tene muno ndoiga kuria mamu wanyu imite njiraga kuo tene muno miaka mingi muno ta 30 kindu hau Kimari yes riu we ni wiriga guthii kuona mamu wanyu ai aca ona niĩ rĩ ndĩgũkũ ũguo ndaikire Mũgĩkũyũ wanarĩa Kĩnũngi ngĩgĩa family maũndũ makĩana tarĩ kũrera ciana ona kwĩna angĩ me cukuru gũkũ university kwĩ angĩ me secondary ũramenya mũtũrĩre ũkaritũha ona mbia cia kũthiĩ na kũu cikaga ndanyita wa riu koguo na mutie mamu wanyu kana ni atoya muoyo tutioe urore ama baba wanyu nake onake tutioe kana muoyo baba wanyu moiga ni Mũgĩkũyũ etagwo William Kimari mwamutigite ku twamutigite ku Uganda yana njira gwekwe kware atiriri 78 re Kenyatta kware Moi oya wathanire ni aingatire andu Moi andu a mabũrũri maya mangĩ maingatare mami akauga tondu we ni wa mwena uria ri ekweka atia ni ekuthie nake muthee akauga atiriri nani nditigwo makeka atia makathie aya ucio ti murugamo wa Kameme FM na Kameme TV ucio no mugambo umite kwi muthikiriria witu umwe uria we guku thiini wa studio na kuma 1970 wiga kuma 1978 githitiguo koguo niguo mamu wanyu agithire na baba wanyu Kimari githitiguo koguo weritwa riaku hasa tondu baba wanyu ni Kimari we witagwo Peter Hosea Hosea koguo ndwage ile ritwa riaku we tu ria baba wanyu atiriri riare riogomo kiasi tondu tole ciana ciandikaga reka thiogo reka tweka tarere ya Gĩthũngũ koguo ti Hosea ya Gĩthũngũ ni ndanyita sawa na no document cia cukuru nake tole cikoragwo cikarete ri na niĩ ngiona maikarĩrwo atia ni sawa getha matwarane alright twi guku na ni njui Ngai ni agucoka atuteithie koguo ni mwendaga no mwende kumenya aciari anyu kuria mari ni mwe na brother ingi kana sister ingi iciarĩ na kuu Uganda na riu koguo tungiona umwe wao no watwire kuria mari na no mwende kuona mamu wanyu kuria agoragwo na mamu wanyu na baba wanyu alright alright njuke mwena uyu ungi niguo ngorwo ngirikiriria ndeto ya
how low mena big Pro Box muthemba ani Toyota Pro Box ya 2015 ino ni worth 100,000 and umiendetie tari gute no yuma 1.1 na ino ri ndenda woe ciringi ciaku 40 peke yake tuthie nawe haria handu hetagwo how low oithie woigirire mpesa pay bill number 777-892 account name wandike kiugo ka coke wikire bid yaku bid ni kuga uragura bia cigana ucoke hari ha amount wikire ciringi 40 pay bill number godikani 777-892 account name wandike kiugo ka wikire bid yaku wikire ciringi 40 amount Pro Box na wayo na riu anytime no ukorwo nyamu ikihingwo how low can boiling equipment's name is Vivo as you can awiga ni umwe masi manyite mundu no umwe tu gwisia zamanitie nake muru ithuothe turi andu ega piu andu angikuyu ngai akiri andu ega piu mamu anyugire ndatora ni thine babanyu na ru ndario ima miake yo yothe no ime gwe kundu kiria betigwe we na yo urahikirio ni na kande ole utari gugwe yakwe gukuira ekenge kwire akoro he andu mendiru riu ucio ni Nungari riu ni kwendwo riu wendo ria wothe atacemanitie na riu arane oye package haya gathoni ona konda igwa ati ona gukaretha o mugikuyu uguo koguo hau ucio riu njuge arume tuhorere ithuĩ twi sawa gucia cemanitie na umwe muru katiguo tothe riu ri ndenda waririe mundu ugwitwo na baba wanyu Kimari maiguaga kameme me Uganda na waririe your daughter haha nona haha kamera-ini ino tarora ndenda wambirie uge ni njitagwo Mujide thiguo ambiriria aria mwanyu Jaria na Gikuyu ni aria na Gikuyu kana waria na Githweri aria na Githweri mimi naitwa Ann Mujide na ninatamani sana kuona na wazazi wangu baba na mama na pia mtoto wangu tumepoteana kwa miaka mingi. Ningetamani Mungu akipenda tupatane kwa sababu ndio first born wangu na tumekaa miaka mingi sana bila kuonana. Na pia baba Kimali na mama ningetamani kuwaona kama wazazi, pia nami nikitamani kuona mtoto wangu first born wako all right. Haya ndeto niyo chalo ni tuthitie ro wega na no wake igwira na good na ndira tu o ukwira riu thaici twi gatagati ka Uganda na Kenya na uguo ni ukihana no kuririkania atiriri tukiumagara ni ndira gutiga ndagutigana ing'otore. Just imagine andu mugwanja you are among them no nyende akorwo ni ugwikirite wikire ringi na ihenya. The last minute can save a man or a woman. Ndira woe thimu yaku wikire thimu wa mpesa pay bill number 735566 735566 account name wandike ritwa kameme amount wikire ciringi 100 peke yake. Tamakawe ni wedera rokeria munyaka muri andu mugwanja 735566 egoririkania ringi 735566 account name kameme bas amount wikira 100 maundu maroka kwagira oro riu tondu Jesu ariho maundu mothe mekaga atia maikaraga wega. All right. Alex Jamii Pishori Rais aroiga ati kwanja we athire akihikania riu ja wa Gikuyu ni tondu anake Gikuyu thaici ndaigua mena demand muno andirarigura tugucoka twike ndika njega ni uramenya uguo twina demand muno na gwiciria thirikari ni ruta wira tukorwo twi protected uria kwiragwo this is a protected area ni andu mena demand ni githitwo Nungari arume Gikuyu tutina demand muno ni andu tioneke andu ni marenda andu ugwiciria arume ni mahorera riu
Magĩa na thayũ ti othe no ũmwe wathũkire ũtiagaga ũmwe mũthũkagĩria my sister mpatie microphone my sister sasa ule ulikutana na yeye weka microphone karibu na ule ulikutana na yeye huyo anafanya hiyo maneno ni mmoja tu kwanza ukijaribu Karatina sasa huko ndio kuko namba 1 hapana hakuna kunayo haya sasa ningependa upatiane microphone kwa Nungari ndio tuendelee. Nungari, ningependa upatie dada yetu microphone tuendelee mireha kanwaini ule ningependa tu uelezee wale na ciana ciga ulikuwa na watoto wangapi? Watoto wawili. Haya, mtoto mmoja ndo ugaline gwada wewe wakuheriria hau wakuheriria juu ya kamera nataka tu watu wakaribie na ugari ukae pande hii mwana tamurasejania good akaribia hapo hivyo. Ulikuwa na watoto wawili? Sasa wa kwanza kwa naitwa Mary. Mary nani? Mimi kwangu huko Kitale nilimuita Mary wa Mboi. Mary Wangare shemeji yangu mkubwa kwa sababu niko kwa Kikuyu na mimi Mkikuyu. Lakini sasa kulikuwa na jina lingine. Sasa sijui yeye huko nyumbani mama alimuita nani kwa sababu nikienda naye nilimwacha akiwa mdogo. Dada mwingine anaitwa msichana mwingine anaitwa Faith Ndutanjeroge. Nataka tupatie dada microphone haraka. Chukua microphone. Haya. Wewe ulikuwa unatafuta karibisha microphone kwa mdomo. Wewe ulikuwa unatafuta mama? Na nilikwambia Mungu atasaidia. Mimi nataka hii mwaka uanze na furaha. Si ndio? Hiyo machozi ulikuwa ukilia ya huzuni utalia ya furaha leo. Si leo, sijui kama ni leo ama ni next Saturday. Sasa wewe ulikuwa unatafuta nani? Mujide. Mama. Anaitwa nani? Mujide. Jina hiyo ingine? Jennifer Mujide. Na ulipelekwa wapi? Uganda. Shosho yako anaitwa nani? Anaitwa Kogula na Gudi. Na sasa uliniambia uliacha ukiwa mdogo. Ungependa kujua mama leo? Ungependa kumjua mama? Kabisa. Na ndio natafuta. Uliza huyu mama anaitwa nani? Mama? Sasa patiana microphone hapo. Sasa mama mwenye nilikuwa nilikuwa natafuta ndo huyo sasa. Ukitaka kumhug ni wewe. Sasa ukitaka ndio kwa maki na ugaria microphone. Ndio mena kwa ruguru wa mera. Na kirero kiria giko ruguru wa metha njega riu ri iko guai teithia njega Kimari ndorogote andu anyu guku ni gwa Njanjo gwenda wa marogote matigakigwe ringi riu thutha wa miaka mingi na okorwo he undu he nyamu ndaneka na tororirio mundu ngamba kadauti kanini gakamba gakaingira ni nongeri gwatirire mwathani gugathi atia andu ndaigua atia ngamwe Uganda amwanga ku but finally kuhitukira guoko kwa Ngai ni twahota kuona andu aya ritwa ria Ngai riroke gocwo ngwicira chano. Thank you so much ni tondu ni uramonania acio niwe Jennifer Mujide na mwari haha uria nake we mwena uria angi ni anko na rĩu kĩrĩa abohorere rĩu kĩrĩa tũgwĩka inyuĩ mamu wanyu nĩ mũkũmenya kũrĩa arĩ nĩ mũkwĩrwo mamu wanyu ndarĩ akua Mary ebu shosho yuko najua sasa hauna nguvu ebu shosho yako Kuka ndiye alikufa Kuka alikuwa anaitwa nani? Kuka alikuwa anaitwa William Chimali. Sasa hapa kwa Kenya tuseme Chimali tunasema Kimani.
Na sasa huyu sasa ni anko yako. Tuje kama unaweza Anko Peter ndio huyu. Anko Peter sio ndio ushikilia huyu msichana sasa Jota nimeshikwa na azimu. Anko Peter ndio huyu. No galima wira uria muone muve no nginya ngugurire nguku. No kiuga wira ndingitiga. Wira na Ngai ambatira atwambatiria. Ona ririo gatuika women rep ino nturerutaga wira tondu na thaa ici urio muheshimiwa. Na uraruta wira ucio na ndonaga undu ucio tari. Ucio ni mundu ogwitwo Anko Peter. Kairitu kau ni kamaku muno. Ni ndona maundu maya njitikagia ni kuri Ngai ngetikia muno makiria. Tondu ino ni miaka mingi. Na Ngai witu akiri mwega. Nikio tumwiraga muhoere tabarire na ya Njanjo na mugatuhoera. Ni na Nungari na timu ino enge othe. Na ici ni irathimo ciukaga. Charo reke ngwire. You see this what is happening right now? He kirathimo kiri gukoraga. Mundu wothe urutaga wira uyu. Anko Peter ndio huyu. Nilimwacha akiwa na miaka 4. Miaka 4. All right. Lakini vile niliangalia. Niliona yuko kule. Haya. Chalo ndenda andu aya ngoro ndamaririkania tondu riu riri ni ria muico ici mbeca ni gukorwo igiuka. Ndenda gukutigana paybill ndenda uthake na paybill ro guo 735566 ono paybill ya mbeca 735566 account name andika ritwa kameme amount wikire igana rimwe. Riu andu mugwanja niyo riu turenda gutugana o mundu ciringi 300. The last minute can save a man. Oya na ihenya igana ria kuwikira thiini wa M-Pesa paybill number 735566 account name kameme amount kira igana rimwe. Riwe aya magikirira ni gukena na yorire ni tondu wa kibeti giaku gukorwo gichonjo. Na tuthie mwena uri ogichano. Ndona riu haha ciana icio cieri nyina na mwana. Mundu gwitwo Mary. Si uliniambia wewe hauna maswali utashinda ukiuliza mama sijui nini? Sina, bora nimjue. Siasa si umemjua. Na tusameheane, si ndio? Hujui ni nini ilifanya akuacha. Kwa hivyo sasa haukuwa hapo. Kitu ya muhimu umepata mama. Kuna watu ambao hawana mama. Hiyo ni kitu ya muhimu. Anko yuko hapa. Si ndio? Kwanza Anko Gai. Tunaona umefunzwa Kikuyu na watu ya Karatina. Anko nilimjua kiasi. No, Anko ulimjua kiasi. Anko alikuwa nikamjua jina ndena akaenda. Hata Anko sister yako Jenny alikufa. Huyo nilijua. Sasa na yule brother yao mdogo mlikuwa mnanyonya nyanya. Anko etaka ako. Anko Kadala alikufa. Anko Dela akakufa. Anko Dicha akakufa. Disho? Ditch. Oh. Haya. Wengine nyamebaki. Anko. Na ule Anko mdogo mlikuwa mnanyonya shosho na yeye. Ako. Anaitwa nani? Anaitwa Wetaka. Fred Wetaka. Leo ko kama mwanyu tondu riu gakiri kanini gake introduce. Leo ule ni mukwe. Si unajua mpaka mahali nyumbani kunaenda. Leo ni mulicoka muthie. Na Ngai angedeithia ni tugathie na Njenga. Niguo. Kuria bururi wa Uganda tugathie Njenga na Njenga ndari kindu kingi arenda ati arenda mutumia Muganda na nitio tikumunwa tukamutwara ni aingi. All right. Aya ndenda kuga Ngai ni mwega. Njenga te gwatuika ni aingi. Njenga endaga tu o kuinamirirwo tu niki urenda Nungari. Oh, all right. Wasami wa tharau ni tukamutwara kuria rari uthoni wa Tom wake tugathi nginya na Nungari. O ni umuthi wasami wa tharau turathio umuthi. Family ya Dorcas was smoothers. Turagithie. All right. Koguo ni turathia ndwarari mutweterere. Riu na ithatu ni ciakinya. Rĩrĩa tuthomerwo mohoro na Nungari Ngai akurathime na gwike wega ni tondu wa kunyitirira wira uyu. Riu ndenda mume inyui andu a family ya ni Kimari. Aya andu a Kimari kuma kuria Uganda. God bless.